Bana betu bonsu ba mwena kasai njinwela mioyo mema wenu makubakuba nyunywa mbilu nji mulo kunwela lubila bwa jituku eji ja 23 août. Donc kunyumo kwa matu kwa bichi mujisa rassemblement mukana mwa mukalenga Tshisekedi wa mulumba mwele ji bwandi mwena Kongo na shumwa kapatuki mwijila to vili yonsi ya mukongo yikala mifwe nimbo akufa ninzala tufa ninzala kulala kwa pachata kwetu kwa kala muntu na shumwa kapatuki mwijila to bwachinga bwalu Kabila ni balunde bende ba dictateur ba Union africaine ba kumutumina muntu Togolais Edem Kodjo bwani alo kunyanga demokrasi wetu bwani mumatunga bonso kama ene demokrasi to Union africaine katumuso demokrasi to katumuso développement to Union africaine tumuso mu dictature kwikala kukene shabantu na shitumbanga tunkinine tukabena capable wakunupesha tunkinina tu na nkubana betu londa ibonsu mujumukalenga Tshisekedi mwamba kakwena opposition ujumuvita wa Tshisekedi wa mulumba nash lelo Tshisekedi ne Moïse Katumbi bakwenzi chintu chu lelo twetu bena Kasai ni Katanga tuji chintu chu Kongo mujima tujichintu chimu bwani tukwatanga na imu maboko bwani tuipata muluishi mujitu mjetu bakushiba fumu wetu munene kukasai kamu inasapu nkole wabayembi tujini chinji cha jikema alors leke lai jitunga tranquille yai leke lai jitunga tranquille bana beto on voit lubile luje nyonyo mubilu nwela lubile lulumbu kile mukana mwa Tshisekedi wa mulumbu njumulo ataka tumbi chapwe pachaji chani bafunda Moïse Katumbi 2016. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élection jini chakwenze comme 2016 mais bakaji batwambele na élection nkunyimo kwa ngondu jikumi ni sambombo ni jituku jimwa munene bien swabi bwani Kabila ashala mbukaleng nwenu nushala nukenga kashiji peuple akenga kashiji ni chendelele kano enomo kuitaba mbimpo kufwa ni lumu ke kufwa kanto kachana na kajata kumakas nangu désobéissance civique chiji article 64 mjua mbabwane mu peuple ujini chakwimana ni kuipata muntu yonso uji ulama bukalenga kubukola Kabila ni bantu benda ni bene Union africaine mbaso kulama bukalenga kubukola kajituji plus de 70 millions d'habitants quand nous patuki mwijila to message accompagne ni tuno le message mi bidji boku no ambile ni pinje patuka imwijila muntu yonsu no apeta mwijilo kwa tai muntu yonsu no munene mwena mbula mataji no meme nji ministre nji président nunu kwata achi le 19 décembre kati bikali patuke be change kato ntunjele le 19 décembre to tuju tutangile test le 23 bwani tumuna kuju population pays pano kala no baso dikenga patuka imwijilo kadibani kala baso disanka londa iji jitunga jiyi jimu